clear tu le ngai thatu te chibai ka buk chu sang ni som ni panga tang som ni paruk season Champions League cho Paris Saint-Germain in an choya hei hi akum zona an champion nanin ni kum khan an lo choi to nge boka League 1 champion hen kumin UCL final a Arsenal chu hun pangai le extra time thlenga anin ne tok pui nuin penalty shootout a sili si thumin an ne ane Hey in khela hian Kai Havertz chuan tran atanga minute rukna leka Arsenal tan ma hruaina goal a khung hala khati laya Gunners fan te lom na kha avan sang don tak em German international hian sang ni somni pakhat khan UCL final a Chelsea tan Manchester City leka goal alo khung to boka an chakpui nge ane ti hian Kai Havertz so hi English club pani chu po London club ve tana UCL final goal khung thei basaber le omchun ani a record ani ti chuan first half a goal dang kan mobile to lo nuin second half minute somruk palina Kvaratskhelia penalty thaw chhuah mangin Usman Dembele chuan goal poimo tak mai a khunga an siphur asut ani ti chuan soitongin hun pangai le extra time thlenga goal dang alu bel to lo nuin penalty shootout a PSG lam hi awa nei zoka an tangta ani in khel pumpui thlirin PSG lam kha team thazok anni a ball possession goal shot corner kongen ki ma khan asang zok a thazok anni nena chan khan phu a zone UCL choile khan phu hlia ani ti chuan Real Madrid baka tuna chuan Paris Saint-Germain po akum zona UCL choi thei an ni veta European comparison a PSG hian sul nuro puitak an nu chia mek ani nakum lama inge thlengdon kan hrelawa PSG hi an cham le ni ngat chuan Real Madrid anga a zona voi thum 3 pit thei an ni ve dona a pui khopang le a zona UCL voi ni an choi ngot mai po hi a ro pui khopa a zona voi thum meu an choi thei ani ngat chuan Luis Enrique le anaute hi UCL history team tha le ro pui berte zingami an ni reng to don ane Gunners lam an leina tom hle tun season a Premier League join kum somni pani zet nuwa an cham le masak ber tumani ti chuan UCL champion in bei sei takin an oma fans le player te po an phur ani amma ero chu UCL final avan doi zoka an tang hlo maya pani na nin season an khar le angai pha ani ti chuan game kan lo en ani chuan Arsenal lam hian Kai Havertz goal mangin minute rukna leka ma an hruai ka video masalama poklo soito Gunners lam hian goal an khung masari ngat chuan defensive do leka an khel chhun zom karin thu kalo soito chu atheng ta ngei boka Arsenal labin ma takin ma hruaina goal an khunga ti chuan angen ti chhun zom kan ti chuan defensive game do lek an khel ta ngala anin veng emema an nor vak talova an game kha adoi ma mai mo ti theitur ani counter attack bak ani ngat talowem ni ti theitur khop khan an game kha a defensive ta ngarani ti chuan first half chung zong te chu ni anin veng chuan theia a tha PSG lam khan an supop hlei theilo ni ti chuan second half lam khel tran ani minute somruk palina Kvaratskhelia penalty a hlo chuak hlo maya kha Arsenal tan chuan apoi ani first half lama Christian Mosquera a khel tha Kvaratskhelia po veng hne hle ani amaro chu Kvaratskhelia teng player tha ball thiam technical le rangbok si chu engang defender tan po game tluana ven ngot thei kha ani lo ni tundin mun left wing lama khel thin khovel ang huwa point thlir taila Kvaratskhelia aya du thlan tur hinom big lo ni chutiang khoba player tha chu ni chutiang mi chu Arsenal third choice right back Mosquera nan veng chu ni Gunners lam tan khan a thlamon thlak lo ni Ben White ain hliama Julian Timber ni se hliam dam kor ani final in khelbul tran tir ngot mai kha aris asang ma ani chu wang Mikel Arteta Mosquera aron mangkha aron chorkha ati tur omreng po aning ka hria kha atara du thlantur thaber du thlantur dikber po ani reng ani ti chuan soitong khan Mosquera an Kvaratskhelia aveng hne talawa
penalty an choi pha tange nge ani a kha Arsenal tan chuan a poi vong ani PSG lam nor na zia kan hria a an khing pui dangte laka chuan goal linga loite an khung thin ani ama ro chu Arsenal defensive game phui lutuk compact lutuk a chuan open play atangin minute za som ni chung khan goal khatma an khung theilo ni khan Gunners lam defending khong zia an defending that zia kha ati chiang teng ka hria a ama ero chu mimal pakhat chet sual zeu na wanga Gunners lamin penalty choi pha a goal an chhuah ta kha an leinat om hle ani soitong khan Gunners lam defending a tha a an defending a khong maya ama ero chu an nor na tok lo lai le UCL final mewa game an fight tok lo lai te defensive game an khel malu tuk mol mai te kha apoi lai chu aning ka hria a Gunners lam hian ni zan khan game tluanin ball position 30% em po an nei tling lo ni an chang tling lo ni chu tiang chu ni a gameplay a PSG lam an ngam thlot lova an hne thlot lova sot ni se game tluanin PSG lam in voi som pakua an nei line Arsenal lam in voi li chia an nei thuni anin thlau maya final third Gunners lam thutluk na siam adik tok thin lova annor kha analo maya PSG goalkeeper Safanov tan naharsa an siam hlei theilo ni chutiang chu ni a team pahni te kha anin nor na thleya Arsenal defender le goalkeeper David Raya te an che tha mai bo chutiang ni lo ngat se Arsenal lam kha mol pho taka khel mol chhuwa san thei an ni ti kha achiang ani tichuan team pahni te hun pangai le extra time thleng po sikhata anin hne tok nuin penalty shootout manga achak tur zok zon angai ta a penalty shootout chu kan thria a van nei le van duai kar ani lutuka hemi coin flip ang do hi ani bera tichuan a toy zong in penalty shootout a PSG lam awan nei zoka antanga Arsenal lam awan duai zoka antang ve thunga PSG kuta no moi hlan ani ta ani tichuan tun din hmuna PSG hruai kai tu Luis Enrique afak khop maya manager angin UCL voi thum a choina ania PSG voi ni choi puin sang ni sompanga khan Barcelona alo choi pui to bok ane tihian UCL choi tam ko Bob Paisley Pep Guardiola le Zinedine Zidane te ani rual ta chia boka a ai choi tam zok chu Carlo Ancelotti chaunin Italian coach and UCL voi nga lai mai a choi to ane Kylian Mbappe and PSG chuasan khan Luis Enrique hian team thazok team nor na zok an din tur thu asoi ange na thleng ta chi bokane an player Traber Mbappe chuanuin PSG na kumzorin UCL an choi ta der maya hei hian football a chuan teamwork tha thoho na tha apoi mo zia kha atilang chiang leng ka hria a team rem khom le mason tir dana Luis Enrique afak thlota manager thatak ani zia kan mu chhozel ani tichuan tun tum UCL final PSG tan goal lut chung khung tu Usman Dembele tan Ballon d'Or anai le sotti thei ani a ni zan khan a khel hrim thua chuan a khel tha falua lova zandanga a chet dante en let phei chuan beisei a phak lo hle ni amma ero chu goal khunga chu apoi mo lai ani a forward anga a hna berpo ani a hna ati tur a hlen ti na ne khatiang game poi mo le boruak sang tak maya cool dap maya penalty a pet lut kha a special player thabik ani zia kha aron pho chuak thatle ani Paris Saint-Germain tana Usman Dembele season man tan tlang pui lo thlir le ta lokta ila tun season a PSG tan in elna sang game som thum pariat a khel atangin goal som ni le assist voi som a thok chuaka League 1 player of the season a thlan ani tin tun season UCL knockout stage a goal riat le assist voi khat lai mai a thok chuaka pui hem khop mai no moi lam ni se pali ngot mai PSG a choi puya ram chung inelna a team te a cham pui nuin rampon inelna Champions League a cham pui le boka du thu sama train season a khar ani kan hria kan ma FIFA World Cup khel ani dona France a che that pui ngei na rin oma
chu wangin Usman Dembele tan azona Ballon d'Or donna chansi a tha ani a sang ani tichuan PSG forward dang Kvaratskhelia pohia thakhop maya Ballon d'Or don phu khopin a khel thani a che thani amma ero chu atana poi mai chu a khelna rammol mai hi ani a Georgian international ania kumin FIFA World Cup anin London lo hei tak mai hi atana thil poi chu ni a FIFA World Cup khel kuma hi chuan club lam ai ma in ram tana che thathi abuk arit zoka chu wangin Ballon d'Or meu dong tur chuan club mai ni lo ram tana khel thatangai FIFA World Cup a che thatangai ni chu wang Kvaratskhelia hian club tan season ro pui tak mangin mimal tak point che thavio ma se World Cup a khel don lo mio wangin atan Ballon d'Or donna chance a tlem hle ani Paris Saint-Germain baka Arsenal player kumin FIFA World Cup in lan tur tan Ballon d'Or donna chance a thadona a bikin no moi pali ne na season carfel PSG player te tan a thale zual ani kumin FIFA World Cup our friends anche thatchuan Usman Dembele desire dui te tan chance a thadona Portugal laman che thave thuni ro chuan Vitinha John Neves khatiang zel kha ani dona engponi se Ballon d'Or dong tur chu hunin a hril aniang chu le Paris Saint-Germain in kumin UCL an joya an lompui om tak zet ani Arsenal lamero kantor pui tak zeta ama ero chu hei hi nualnan manglo ula beiseina thar nena season thar in thlir kan du sak cheu ani Champions League lama Arsenal champion zolo ma se season thotling le chin chiat lak tak an mang nin ka hria a Premier League an choya chu kum som ni pahni nuwa an choi le masak ber tumani ro pui khop mai UCL lama ni se final an luta kum som ni nuwa final an lu le masak ber tumani Season 20 Khan Gunners fans tamzok hian Premier League champion nin UCL lama por runners up hial ni anin beisei kherlowang chu tiang chu ni a chu wang Gunners hian season an mang tha a football a chon kan thria a chance dang om le thina chu wangin he Arsenal team hi season thara chuan chak zoka an lo kir ngei ka beisei ane le ti khan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha inti ani chon lo like kula kan channel hi in lo subscribe bok don nia thir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam ve kule